fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia alo mai o tala la Radio Samoa. Tomua atu I tala o le asonga fua. E silia ma le tasi miliona le tau o le lao kirisimasi le taulanga whaatau I au kilani. O le watoe upu I ai le pule nganu o le ai I lona whaalu tupe. Se fulu valu mita le umi o le lao kirisimasi le nei whaapea tu I Queen Street ma ewi ele o whaamanino mai e le pule nganu upe fia sa o le tau. Mai le Auckland Ratepayers Alliance e o atu I le tasi tesi tolu miliona. Mai lea vai ngā tupe tele e o atu I le valu se lau afe tā laulo o whaatupe le pule nganu au kilani. Mo le la au. A o isi uma whaala poto ngā tūma oti e au whiele heart of the city, a socio pisinisi le taulanga ma isi e ana ina whanua nei, o I lātou nei o lo whaatupe ina le isi uma vaenga. Whai mai ele Auckland Ratepayers Alliance po se tasio I tūtino le union le Taxpayers Union, o le ana whaatalo sanga ngā il pule ngānu I le tau le la au. Pei ta I le se tali, to e sau fo I le pepo whaamitalanga I le aso wharai le talu ai, e misi. O le lao kirisimasi le nei e whaapea a mata whau I le whaai unga le vaiaso le nei ai a mata mumu mai le aso luas fuluma le tolu o le masina lava le nei. Stalking po le tuli loa o le isi tangata o le ufai mai le malo e le o toe ma maua aloa ia o se solitu la fono ma e mawhai ai ona ave le whale pui pui. Whaasilisilanga le nei mai le minister o whaamisinonga Paul Goldsmith I le aso ana nafi. Ma e whaaulu whale le nei tu la fono I le maota e le I alu atu le lua afe lua wha. Saunoanga le minister e whape o atu I le 5 tausanga e mawhaiona no fo sala I le whale pui pui. Ma ua oni a mio ua tele ina a fia I le tūpau tamaitai. O loo mai o io mai ai fo I le atu la fono a mio ngā umai au fia ai se I o lava I le wha o ngā o fe so ta inga tau te konolosi. O le tali le neo le talo sanga na sainia I le silia ma le lua se fulu wafe tangata le ana tu uatu aloa I le minister I le amatanga o le tausanga le nei. Ua se itia le polo a inga o whaalawelawe whaafua se I le ana polo a ia mo Westland I le aso to nai ona o timunga ma mafa na iai. O timunga nei to tono le luas fulu whai tu lai Westland e whaapea. Whaato ato e o lea I se ia ma mafa whaapea talu mai le wha se fulu tausanga talu ai. Na tāpunia mai e ma le State Highway ono mai le Fox Place ia a ngai hast ona o lea ua whaalea ngaina wha moe moe e maua le isi tala I le so. O le awala tapuni le nei e le ai lava ma se isi awala alo e mawhaiona tua I ai, ma o lea ele o whai ngō fia I fo I pisinisi. O lo o whaasolo nei ngā aluenga wha ma talu mai lava le aso to na I e o mai le tau nei, o lo o tatala pele Emergency Management Center wha apea lana au whai ngā aluenga, mō ngā aluenga whesua soani. Tau wha maunga fau ma wailoa ai walu I lunga le fwai numero tangata kiwi ma ua le maisuka. Saule le sitala le verge o diabetes e whape tu samale ivas fululi maafe fitu se lau tangata tonga fitia. I to tono o le tolu tausanga walu. Ma ua ma waile atoanga, tolu se lau luas fulu faa afe tangata kiwi e maisuka. I le vaaima mau e ono pasia le 5 se lau afe, I le tausanga e lua afe faa se fulu. O le tala wha anoa noa tangata Pasifika le e mau walunga I lava le lamatia. Ma ua silia ma le se fulu 2% o le Community Pasifika le ua tonga fitia I le taiminei. Ona lavo le maisuka. Ai isi tangata anu ese maisuka I totono New Zealand. Se fulu pasene o tangata initia fa apele fitu pasene tangata Maori. Mai le Diabetes New Zealand o lo o ia tā pāle wha amala malamau ili mai o wha amaumaunga wa au mai nei. E ala le tu ese o I tu ai ngā maisuka, le type 1 ma le type 2. Ai isaunoanga le minister o soifua malo loina Shane Reti o le wha atala noa lava o mea mafua I e pe o le ava malosi. Ta paa malele o mea tau mafa. Pei tai o se upo le whai o se sugar tax e le o se la fonga a mea o a ngai e le malo I le taiminei. Matala whaai o le tae au, to a 5 tangata na sai mai e leo whaatasi mala au malosi le po le aso to na I Canterbury, a o whaasolo peo so whai ngā leo whai a whaasanga I kengi. O lea to a 5 wa atoa I eile to a tolu se fulu o tangata sai mai e leo I totono le vai aso uali. Ma ele ngata o sui o kengi ai whaapea fo I la tau I le la veve ai. O I la tau na maa ue le whae unga le vai aso e feso o ta I mawhainga whaasoli tu la fono. Leo lo whetau wa I nai le wha o ngā fua la au whaasaina. Ma o lea na au mai whaatasi e fo I ma la au malosi. Tama ita I to alua tolu sful fitu ma le tolu se fulu tau sanga I whaapea. O lea soe tu la ia I luma le whaamisinonga whae tu malo I kalai esteti. Ma o nisi lava fo I o lea na ave mua ia I tu si sai. Whae wa tuai tala o le nei tai au, manuia le amatanga o le vai aso.